Father God. Therefore we shall fear nothing. We shall fear nothing. Thank you, Jesus. For if we are one with you, O God, whom shall we fear, Lord? For our God is awesome. You are awesome. Our Father is awesome. Awesome in righteousness, awesome in glory, awesome in grace, O God. We call you Daddy because your arms never fall short of your children, O Lord. Yes. Though we may fall short of your glory, your heart never falls short from us, O God. Yes. Your arms extend, O Father God, to the brokenhearted, to those who are weary, to those who are in need, O Lord Father God. You know our every need, for you are our very portion of peace. You are our very portion of prosperity, O God. You are our very portion of promises, O Lord Father God. You are our very portion of purposes, O Father God. Our purpose, O Father God, lies within your hands. Our purpose lies within the name of the mighty Jesus Christ, who came and died for our sins, O God. Thank you, Jesus. Our Savior, the Lamb. Yes, Lord, we come tonight, oh Father God, and we are humbled. Yahweh, you are Adonai, El Shaddai, omnipotent Father, Jehovah Thank you, Shalom, God of Jesus. peace, oh Father God. Many names you own, oh Father God. Bless you, Lord. And you unite us in all of them, oh Father God. You fulfill all your promise, oh Father God. May you remember the promises that you gave to your servants tonight, oh Lord, Heavenly Father God. For you are faithful, you are good, Lord Father, and we acknowledge you, Lord, the beauty of your essence, oh Lord, Heavenly Father God, the beauty of your presence, oh Father God. This very night, oh Lord, we thank you for the word. We thank you, oh Lord Father God, for your spirit, the guidance, the wisdom, the knowledge, oh God. May it be of good soil, oh Lord Father God, the word that is preached tonight, oh Father God. Thank you, Jesus. Yes, Lord, that it may touch every heart that is in need of it, oh Father God. Yes, Lord, in the name of Jesus, we give you thanksgiving, glory, and praise. In the name of Jesus, amen. Kailangan kiyang kupur korusya mean kiyang sa umaw, puligiti sa pulmumailan sa umaw, pupumailan yang kachta pong kolet. Magmaiban kataroboy inan ni child grupo, ikiti lesena, nilo kayan pumpi o kayan why. So, even take us slowly, even go through lesena ni wawai po. Tama ko sambal, challenge payaw daot pa na, o challenge ko kairta, na chay wewe ki masanan court. So, lesson ako sa Kadehdehpen Mour Soutik. Kami leleme, chay ka nagalar, lesson koryawo, ay follow upin ma, Kadehdehpen Mour Soutik. Taiban asaki miyanki Mour Soutik. Ranwa chinanan kalangan kiyang court, na telepono katrap, turin kumail mo ko call, me pitak, me text, me call, ime inda. Kauno magachin mo itong, Mia may takre smakiyang yaman share debat nan live nan Facebook. So ngayon kami bang ko siya ngayon sa rawi. Kay ko sandiap ngayon sa rawi. Kaporobor ko makamu yaman makin wiya kapag ko wen ponpe ngayon sa rawi pan say rawi mo yung nagchampion ponpe chan todo chay say ko na bata. So pwede kalangan ng code, kay dep siya ngay makakausa masa ng code, mo uyusa. So karu siya makakusa, melausa, kachay sonusa masa ng code, malawlaw sang kachay mananarong-rong. Karasabay na ng katarap rana siya, mawang katarap pwede iyay po ko papakot. So, Kadehdehpen Mour Soutik, tamak siya pa na sa Chailan ke Mour Soutik song riau ban wuya. Bang ko lukilar te baikan riau ban aleta Christ. En minanay mong yong. En we ay count o ay song ko Mour. So, imen take us slowly. Men chailan kola nan lesson na wawai po. Chajan chay ka nagalar lesson ko yo. Miya chara mas pil sa wewe ki yang mo na ipanaleta ko Mour. Ti yang mo na ipanaleta Mour Soutik. Ari iminda kime. Court. Esto tu cek celar mas cek kung yata cek no cek bem pici cek bem pici di armas cekan me cek no yang. A court yi me cek bantu tong ki poson wat ki aleti ka melele o Mour ki tame ko chen masanier. So
ma ino bukat mure child la lady ke child kolana na child mo yung imak child pula child a child confidence a child insana ma ta child kopara por pewe aria ke child anki te child I posanen mo posan kin kaparani kauno posan what you say Lord I receive it I believe it I live by it okay so ta pe ka sallale I posanen mo are rong masanen ko ti me bang kakairata a child poson so som riau ban wia mi banasa kamian kier mo sojuk eu bang ko lugila te pegan ibang pungiang tamo puksaro masani ngoyar mastipan o iban lugayang Christ and kakatlong nanay Mour wia songkomor o bil wia count songkomor medua jay kamele menjang Christ kelep mi kakugilanan lang me kakuden te pegan o count what tiban Mour ko Mour in holy God is holy aramas koras makoto mini yang god ranane holy ranane sarawila ima kaun Jesus masani ke me chay ban men papai chalanane ponso sala insene chay kan tinai chalanane kiti insene chay kan me insene naramas te inanganutuk o muitang I kupura men kempoi poi tare chay so tatokan Christ pon lobo tame uya yang ke chay e kapit ke chay sanger kalau kapan deep eminan matu eu riesa eu kom chaman storio an so me chonlang para lang Mary e ko saya me apan di sayanta sermanet pan maran ki Jesus ko karabana bang kosto abang kapita sang aramas nanti ima kareta sidang kempiti keng chay mak chay wiya di ba chay ken changa sanggot chay ken masapuek chay ken ganggodo mo kitin satan ma Como yung ngoy bantiban, chapan mengkutong god, chapan men lukuriang Jesus, puyi me katkido. Makchawa sa makijatipan, chanane lukuriang Jesus, puyi me katkido ko ton sa usay kita, kapita sang kita nanti pachaka. Okay? Tatawakan Christ po lopo tame uya, ekisang uker, kela pantib, nan rom wano riesa kriyaw, so pampileo ka preyang lesena, Iposer nan nature, eminan photos, nan nature grupo, nan counta, ma Bible study net click on photos, kagaktiar lesena. Ari encourage kamu yang copy di scripture kakoras meditate. Lang I ban share transawat minute silisa ka ban share. Estruka jengeti wasa. Yanane meditate, yanane pileu kapureta, pileu wat pileu lesson pongi. Po one masan mi pangkin aleti sang ne masano o tatongi imakin anki manamanen wokitala aramas. Okay? So kisanger kela pantip na child Mour. Tama kisanger kela pantip pulang Christ pon lobo. Ansa me chayban aleti chayban asa men chao makalagal chachan Christ pola par yakit samalaro e ong ti korusia. Irailakan me pilmela mon Christ Puksaraw ka tete yang child me Jesus ko la pon ya nan so ran silu pilgodila pan pue la godila pan ko la nan hel alekin Mour sang ren Satan o porotan so me katstan so me yasata masani me authority the power chorus mi yerre. Okay? So tama pil lobuong Christ wiya yang child ka bit child sanger inangan men wiya tati nang ko yun son siluriyaw Eki sangera child inangan tip. Eu karasabay sin testimony ansa mi isaikan child ta Christ tuwa Japena tapa uyay ay mengkala pwegi kilang ay katagay baba o bay nono a site Israel lipepenet so ichikita yala sang Israel uya kemen men ko say mal ala sang Israel men ko say mal men ko say kiti men ko say kawe ko say koros memela tuwa uyak son ay Mour tapi ko say likam ko say kapingata apan so mi yaleta Christ eu mi kakadede manamanen wasa ko saya kisang nangi lo kaya suoto yak jiyo popsana na waya ika prong aramasanda buntala de kapatala esola ka lo kaya suoto so laka kwati isang rey so eu me yasa me manamanen lopo wiya yang yama so kay tipan sa mechepan ipsapa lo kay tipan automatically die kay pwede ya child addicted to chailan lar chaiban work on niya chaiban pilata chailan bay kiyang kauno. Okay? Aramasaman meken ipsapal song pukat ken wiyang so iban ko saya song kan inong puksarawin na nether
ap song isak silu mi bang ko saya pompomot ni niyamu psapal yakut nusi ni psapala taime wiya yang komyongoy kayo wiya yang chache wiya la srian court nan so ne wi sakriya wo kas ko siya me child me makasamo me poson lai chai wiya la srian court okay and so me chai sai psapala pila palang ke child chai le noi ma ke me child srian court mo no wa chai ka kalasang aramas dana alasang aramas kapaga up deep inside may ban melelin so chai psapal tuaja ipen sansaro ko mon court tipaikan pen maslale kon misai kuya Syrian court ar makom kat na rairwat makom so just sure I magayo ka sampal do kaya wayo kan sure better than sorry tuaja iban rong pa menda ki ban matawa me ni pataka stranok melel ar iban sorry mura ban pantala ata mi yanane ki sure yanana leta Christ po yan udan sure me we are Syrian court okay may bila letar Christ ikon may yaleta pi manokelaro ibil susukaw chisilina na imoron salang ibilewa na natitigita ang ko tay mo ranwat po yan udan aleta Christ yan udan sure ban inchingiti po yesu ya kapagabi umita ka sa tala ng wawa ako sa nang kapiete ako sana na imongyo iyasa me vibrate na being utukay pon kon anso may aleta Christ may lukay ang Christ na naimornan nang gituwa sa limao okay kumay sa ikiputi nan mas walu gituwa sa limao pantu ko yung klok limao kay tek nanim sarawi puyang ay man me kusayayang niya miya na aleta Christ okay so ischugak manogela po kita a mark ay moro wato wukla so number yawo an ke moren court nang karyam pitra eu payo to a spiritual blessing kapay te autapan court ma court sarawi an mor pan bil wukla tama court kupurgi an mor pan wukong okay aramas tingkang melelin aleta Christ para mas takurukin rail nan mayet who cares ismo ko kurukino pakanane prepare okay kanana prepare a moran wakiyang kupurang court and wakiyang to etra court chay chuka confess mak chay solang ak chay morin sambao dan chay pan wiata pilipilio and turn and udan so paisang may gogola west nan deep his mamau yanana 180 turn yan udan purala kola wasami yanane kolaya number siluwa wiala ton win court okay nang kolose ewe saksilu Kolose ewe saksuluk chel wialar ton win court. And so makom ranet miya mana kapman call yata kitpil encourage amanamano ngay biluke yang analeta Christ. Ngay ko saya yang lang puksaraw ko saya me. Aramasaman mo itong Christ amor. Aramasaman sapal the whole heaven rejoice. Nan lang pon perenda. Okay? Moin ele sa chamagen kiyang kasay positive at masanong kot kadede nam pilipil te ko sandi te sabang pekaran kot makamuya muitang Christ amor nan lang pon peren kita chon lang kan hinchingi diatam nang pukang kamor okay chelan ke mor sojuk nang papayo an ke mor sojuk kayon son limaw isakeo isaksilo may sharer meman man kisapol mang kot yeras an ke mor sojuk Memang sojan kisapul mangkot yeras nanamor pun sambawat lustang mor soju. Number 1 solar saro o namanak. Oi number 5 kosanger pan Korea and deep nang kalesia silu isak silu. Okay mai ka chung watak yang karachi mai lang ka chung watak ni pise ko meditate ap niaralak mi kos yaga kosanger pan Korea and deep. Asa magchay libuti, chay mimi pang karyanti. Nan son stilu ay sa kwalu, arama sa manarialo sila po isang bawat po sa Christ, karya mimi po na amor. Anso may ipsapal, o kusanger pang karyaw. Okay? O kusanger pang karyaw. Akam ka kita karya, may pilew tipatang murin na yalita Christ. Kambang bakma, kauno pa makon tipomkan. Estuy risa sang pagkasulawi apaninay, ap kapang bakma, apan makon tipomkan. Yes, sangya malkakawani sa kuno sa kwalu. Masani makchay pang wiya mo po makchay pang pagmangki ongi tipachaykan
apan makong kecil. Okay, so number one o solar saro o namanak nanan Mour mon coach nan roman silur yesak tayo. Inya so michay ko to mongo child ay ma. Kaga ko do magchild jab kita worship kaga kapakap. Okay, so la me ko tira nampungan komuyo court. Ang sa Christ lang ngata pon lupo katong 3% weweng katong 3% katong makinirira. Israel na naray kautaken maso ko mia wasa saraw mia wasa me aramas chigang ko na mimia wasa marokan ko na mimia katong chair pasang ko kita inchang Christ kiyang ukam free access kakakpeng ko to rengot anytime anywhere kapkang kautang kengen o melen okay kautang kengen wat ki ngenen court pat long ram sang niya mo sapal Rian pang kahir kautang gemelel ye masa nan kuat. Okay? Masa nan puk sarawi. So kilelkiti nampai walua kilelkiti kilelen ngen sarawi. Ebiso sewe saksilu masa ni me stamp ngen sarawi stamp kauno stamp yang ngen sarawi. And so me imimiseli nanti bibensa sa court ikini yang just John sarawi ichukak so jaya ima ichukak pilko saya puk sarawi pogida ngana naramas kelkele so jongen sarawi and so mengen sarawi kin ciata bo naramas raima ramen kapakap ramen katete pogida ngen sarawi kuya Mour lale. Okay, so number 2 dipamkan makalar wiya silu isak tuaw. Dipamkan makalar. These are good news. Ima kapan menale kita Christ. Kasi chupan Mour pun sambawat sangan question joy o mela. Ima miya ko buksarawi, po i buksarawi i go tre trial. So dipacaykan makalaran sa magchaylip sa pal. Uyalara ramas kap man rin Christ. Ngayon ang karyang Corinth 5 isa kisu. Ang sa makamu mela ng kolula, kampan benurongata, waglakan makauno wato. Como yo ngoy sa ka ko kita la pingcha an sa machapan meleleng ko lulang ngan saraw potlong ngan saraw kiki yang keja kawait ngan saraw kiki an sa machakin sa pungala chay ka ko wiya ta tip chay pil pepon sa ngan saraw ken toga chay mong yung pok chailen kon ta mak chay sa pungala pok chailen pok ma pok chailan an yan an kitra right relationship on court and so chorus. Okay, so anaki kapayan palingen episode siluwa kapayan palingen tuwedra sangkaros mepit kauno ko purang court tatoken ngen kapayan palingen ngen tame kang watong kaya limbak kanangama peace joy. Okay, arama sa man mesocho ipsapal tame piluya wiya shutdown na child ninan masapoyak arama sa man may ipsapal socho masapoyak lolom Babol mimiream, tama ka patpatangki, meche ikan ren yang share, tama mimiream. Okay? So, an ki kapayan palingen, yung kisang kapaykan mo. One ngen, kapan experience, kapang kon, na Mour. Isak riyawa kaking, kuto mong god, ansaw koros, ebisos riyaw, isak silu, leo chaka priya mo, ansaw koros, anytime. So, dyan na nedaran sarawi ay yang rong masano, ansaw koros. Ansaw makalukay yung Christ ang Mour. Ran chorus kauno au yawi kuman konokonot nang ko dial siluri sa ko masani makapan rchungata among yung bang potlong o yang o kchakonokonot kauno men kchailen konokonot e menau yaw te kchai men chan worship men chan kapakapang solar limit puismakin limiti kchail patangkan makchela leti sapong isme limiti kchail niya chai sa wewe pene masani men nayara masakan me la poyagi sa wewe. Okay, machay sa wewe ipsabal watek puk sarawi angen saraw ban sa usay chay. Okay, so laso anda kamakel kitar incha Christ mekerkiti depan sampa kamakel kita incha Christ nang kayon current eusilisa chay kamakel kitar incha Christ. Okay, so we what comments in Aramasa Pongkolet, Queenie, Chenobiv, Cesar,
Okay? Sister Remy, mo kak yang sabang comment na ramas, Chenard, mo kak yang sabang comment na ramas, mabil isyo sabang alawa sabo ikotoropo kiyay kosokosoy, amak mo kak sabang alak, mo sabang alama, so murin broadcast makakol ya, may kakol to. Alright, so last noralap yayi baki wegi amuyalar serian kota tamaban wiyawi. Kapan pen men kapan konta wegi ole. Kapan pen kadede wegi ya inokiwe nan sabal mamasan. Okay, kayon son limau isa kewo abamia kadede mas lole. Migo sa saya. Mas lole bang kadede amen. Iyan ki confidence may melaranwet iban yang menalang. Isangan po sana makamuyongoy minan nanchin ko saya yang ketran confidence magcha ko saya klok wato kola may rupture wiyawi kechailen yang rupture. De may psych rupture ay pain mela yasa nan lang awiyawi ya. Po kita kay de kay wiyakan. Inchang Christ iwawniki ikasamo. And within yata o minimini ang Christ. Okay? So, ngayon saraw pan pen kadede yang nan nganaman makawiyalar serian kot. Ngayon saraw pan kadede we. Ngayon saraw ya child song katak. Song kawit, song ka school. Am Mour pan bukla imi ko sa yayarang kapan ng Korean current limaw isa kisu chay pan pen kadede yu wok sang ma kay den ngoy ma. Okay? Chay pen kadede. So, amparanin sampa pan susurala. Nang kayon son, riyaw, isak limaw, isak isuwapil, kasi ko sa yadwani nang anutuk. Okay, kasi ko sa yadwani nang anutuk, at chay nang anutuk, sangkan me, pit kichay choro sampa, pan buya susurala o completely surala. Okay, yarmas kung koro kung kichay so lang raganda ho, holy roaster, Rakan kamang koro kiya presto wegi. Machay chukak pen wokit kichay lan sa machay lipsapal nganan kot ken wok ita ken kemela achay inangan peran malakan akan kalkalautela achay men inangan ewang kauno. Okay? So amperan ni sambaban susurala makaperan ki simo ka pe sakawa pe okay ken menakamay ki me mau sampuka como me mangi mau apuk saraw ka tete me Mouren te palwara muyen champasan court kai te gum saraw mo yawi kita bana ramasi me champasan court Mouren me champasan court armagas chemen kasamina kamen wauniki kaunoban kapayukata amakapan men kasamine o kawela kaunoban kawayukala. Okay. So, amperanin sambaban susura la mia ramas me pilkin iken men renaleta Christ po kaunon wato Mour kapo arenta yatu po is chuka kasang kanaiska. Well, aleta Christ kauno ban sa sayanguk kisanguk amunangi. Okay, so yun ko sayang kapan mia tipachal me automatically panudi. Amia chay kalwat me chay bang yo pompop ko ya pilipilot chang kauno ban waunki kauno ban sapang kauno ban sa child. Epan kontar alimpokong Jesus. Okay, nantay dus riyaw isa keule de isa payo o kasaya me. Chayban ngongku wiwiya mao. Kasaya ngapan me kay dek achay wiwiya kan me pang way kichay lanan lang. Puen sansan inchang Christ me pang way kichay lanan lang. Puegi achay min yang Christ ta me pang potye ye wiwiya mao. Chay sa trugak pan ewang Christ tama podye wiwiya suway. Okay, so chay chaban dependong at chay wiwiya. Chay ban dependong in chang Christo ime kiya kichailanan lang. Result de imulan ipsapalo wiwiya maukan podye. Men sarawi, men pakpagay aramas, men makong aramas. Okay, wiwiya maukay may men yang mayrong wiwiya kay ma. So ischukak dependong ay wiwiya mauko me bang wayalanan lang. So. In chang Christ ni me bang wayalanan lang. At ame pang potye te as a result of ngoy mo itong Christ ay Mour wiwiya mau sili pun sampawat. Okay? So
laso ko saya kasik may nanani linganiki kasik maramas pa no wongok nan maurin saulang. Okay, so na isak limao isak walulad riya isak pilnan matu limao isak payo Jesus masani met bay kumailakan mek aramas kailong kung kumail puyagi i puyagi chay mimina na munanso gede lama me kapanup sabalcha ampanene pon lop chompombe pon peren kita so setempan tatong ki aramas me second ngen sarau mimere pen Jesus masani so go paman kin bil persecuted tekin lelang kapal nan bil penawasa. Okay, so kamu yung ay chuwak sang kaano ma lelang ay sangko abanin na lelang kita dama kayo ko sampal challenge Bible study pagkapan chang anso me pasanen wewe kiyam we wong ko chang so to sangan loko yo ban lelang ok lel kamala pangkisang o kamposan. Okay, ay mi men kichailen kelal kinana chay moron solang chay bana sa mga nanuwang yabajet Bible study Monday, Tuesday, Wednesday ranet ay kailangan po ang comments kan miyan mo wong ya apoy perenki pogita ay reward in heaven. Okay, men kakela kayang ok aramas wong ok niyam wiya megot pong megot me kuprang kot kisakis nan lang imakano inaukiti. Okay, so makawiya megot makamatawa me mawa so trapalia may nasaik mao po megot mao koros sejan tangking kang. So instrument kumailakan me apchale da Christ bil rong seli comment kan makukutan nan ne child page ko solamen kamelele make solamen kamelele tamin tinda kasane di jam ewon Christ o ko wat puksaraw pagpangkilang manamanen puksarawi pang wagita lam Mour pang wagita lam maliet ansa maramas kinip sapala mong yung kale pupsapal maliel ayinang wap apapam sujayang ipsapal ay wasako mesejan kinatak maliel inang wapapam ari wasako pang kinip sapal saniya chay wiya watawat saniya chay wiya kapakap. Okay, magchay pan wiya ipsapala chay sudra kapakapo watawat Satan me podiye yan so me chay ipsapala ban mga impruto onia pang pruto stro pruto keleo e pruto wato me walman po e pruto e drop mass okay ya makelakal po Christ paindar te pegan abaton arienta ibang prala wato me isman karatara masaman makinipsapal absodra aute kita yi nasa ng kot e kumpurala mo riswet sang. Okay, so iban utier wasa way kalangan kiyang kot nakatin mo itong chalene upana ngoy o ay tungol serika memimi wasa memen bilgodo o bless kumail dito na at kinuya kapakap kitrail at panene ko Russia John Wayne Pompe mesa usang o kalangan kiyang kot amay katin katabong ko alay pilmenen karachi kamu ime lesson na mimin an natal group makom yang korkorong ngile kom sek yang minan group ate to bakita isme bana dis chunok we technology so trunaramas pakpakre yenatrela chunok we ki so isingokan mewasa menlawa taramas chocho buegi chelenga kaksesang lesson ga ikarapana wiata and minan group po lesson kan kak save o broadcast koros akin save makompantalar ni sojukat kombak pleu ruwain o bil pass po koros and kak wrong I motive ultra imenchailen onopata imenchailen ready imenchailen yang rapture. Okay, kalangan kiyang god nana chai lokiti songa chai solar uyun momotso chai solar akamai chalanane cha ulang nan masa ng god eu pana limbak pana kapakap kiyama naman o maitang ko perang god and poitare chai ibang kapakap ma mia aramas me kon pilasa tamangi me somau kapakapin poson kapakap tuwetra mia kapakap me chay ban pakren kot mia kapakap me chay ban sapat away ni tuwana chay la sa iski chay lan sa chay lip sapala na bisos riya wano e masani ningen komo yung ay kaskasinen imban Christ. Okay, we see that in the highly places. Karatan sa kapakapin somau mia manaman
Jesus masani songkoros magakilangi wuya kagakyang wuya. Kagak pwidbom pon sumau kagak kapagap kiara masumau kagak kausaway ngayon saut na maran Jesus rabang gogola ramasak maran Jesus. Okay, so miya kapagapin authority pwede kichela sa iskichela sa machel born again melal marmas kinda me Satan manaman the powerful long railakan mesoto ipsapal and so makomu yo ngoy ipsapal Satan apaler Satan loser karata chapang kapagapin portion kapagapin bewedi o kapagapin prophesy what ki kapagapin pungki yang coach tame ko saya kituwang kichail poita kichail lolokong to a sound mind kichail we okay chabang we song loud isong ko met kauno masanigi sapol maseri chabang kapagapin masapoyak met which child loser magchail kapagapin loser and so koros certain mauki child we song kapagapin hopeless okay so you karapan child and Bible study pa chay kapagapan and kelay and rise up wegi wen chepelang kap pepasang hallelujah chay kapagap okay boys girls let's pray yeah kalangan ng kamakauan Jesus kapag maramoy saraw kalangan kapag diyang kamoy sapol mamalimbak babolo mo yo kupro mo yo Lord ang kachimpoitan ng Mour korusya kalangan kiyang kamoy yo Lord lessenin pompongwet ibagre mo ngayon saraw kami kaching kawasak Mariel Nongyong and Corussia me kotpong kolet te me bilbantota te bilrong Mour mein God minister rong rail nitwen omukatin mangi uyapa makomukatin mangi me laut sangki charamas kalangan kiyang komo Lord irailakan me moitong komo yera rail Mour kalangan kiyang komo sapul mo inaw komukatin masan ya tatkan intung tinam kon komor so se a lady koporobor wat so ye Mour power whole Lord mein count Jesus se bilbelian dengan chapel wasakan megan buato masaboyak niat ka konan bawa was niat ko ini stowa tebel kilangata masana ramasakan sangan punot marami milale paliantang en saut ngenen kemela ngenen prapa ngenen pitri me pipir selinan bawa po apu ko tong kemela se kausuk ni marangkau Jesus se kausuk ko se kemela ampungo manamanakan korus yang kagampulki pon Mourin at penene pon Mourin kampakapat kan pon Mourin ton wen pon be main sio wakot kalangan ki yang kamu sapul mamalimbak kupurang kot pan poitan tuanam katin masaniyar o sa kalangan ki yang kamu pe wed makam katin wiya pon lopo accessan sapul mamuyar mas korusia me pilata ran pongi kamu o ran wiyaken kamu la aray kaun pil kapagap ki yang kamu iralakan o Lord me bil sutran kuwewe ibakrem kamu yang katin ki yang rail kisakisen praise kisakisen kalangan po wewen kotang kakpatlong rerail porender men katora pasang arangkak men nak pana nituanam katin masan iyo Lord na sapol mamu masan sa kaprayang kamu at kapong pompongwet kom katin kupuro kapaitan na nim korusya Amerika Pon pe o Lord men la nanarapan sampa pon sampa unsak sapol mo kapagapagaramas korusya sa watong ko Mourin solong kang korusya kakela ka Mourin sapol mo yaramasakan aray personal Lord mesotra mo kitin trepel ban kamasakte kisang aray ko porpor remi sa kaprayang kami at kapeng at kasaba kalangan ng kamakauan Jesus mawiyat kaun at sanggamor amen 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 kalangan ng kupur korusya kano ko tangkatin yang o kapayatak chay koros chay ban pileo chupana lakap clock tuwao ni mansang bye